I love you guys. I actually appreciate what you guys did. Like, det er godt, men hvorfor siger jeg fortjener det? Jeg har ikke gjort noget. How the fuck could that happen? Ja, I'm over the place. Jeg kommer til at advare det. Hele den her stream, jeg kommer til at være over the place. Fordi jeg havde ikke forventet for det at vide. Har brug for hide. What the Også den måde jeg fik det at vide på, det var bare out of the blue. How the fuck can a person like me do it? Also because I have got told I'm not that good. Even though I know maybe the people that have told me that is trolls, and I should not listen to them. Du ved, at min stemme er gået. Nej. Jeg tror, det er sådan... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det her, guys...